Hiji ni Weru TV. Werigiro bwako nwithirite wina ogoro bubwega na ingo kugwata ugeni kiri Nteto cheruthi Ithatu mbita MAUREEN KINYA monanete mathithio MAUREEN Kome amana Nteto iria nkureterete ni Lenturi na kawira gukinyithwa koti ni antu baire ni kiragi kwirikana batina maratasi ja kithomo tugakumenyithia uria gwatinda kiri uchoki bwa maratathi kiri IBC ni arwiri mwanya Njemwe bore gutigwa na kithikiro nyuma ya mwari wao kuthuka kiongo akuthari mwana Kiumia giki kiri ntangurutano cha ward turi mureka Ntima West. Nanande kuombeka siasa cha gitege kia ungavana ndene ya kaunti ya Meru chiomba kujukia mwerekera jonge na bobo ne nyuma ya antu baire kwithirwa bagikia kawira mwangaza ndene ya koti amona Kinya munini wawe na Kinya seneta wa Meru Mithika Lenturi ne kirage kwirikana ne ati maratasi ja antu baba ne ja urongo jao ja kithomo muthumi ukinethiritwa akeraniria na wakili na Kinya kwithirwa akithingatira rugono runkuruki Jonarua bakinyite kotini ya Meru omwari Dickson Mwenda Kithenji ora wikite gamba kotini kurigiria ndwangi cithurano na mianka kana IBC itikombe kwa kawira mwangaza na munini wawe ruthorwa kuromba giti kia ungavana na gitumi kiawe kia gwikie gamba kotini na ati kawira mwangaza atina digiri yamana kinyora thuretare munini wawe ena diploma ke ati kinyite digiri ontobra kuana menyete nyuma ya kweta university mwanya ira kawira mwangaza ugite na thomerete degree ya education, Bachelor of Degree in Education and Guidance and Counseling kuma Kampala University kethera ifik kana isa sawa of which batu twingwa itonete ifik through my lawyer wakiri Maranya twandikirite Kampala University na ba reply batwira kawira atathoma kwao what she did ka apply yake so athithiri application riwe janaja kuraga ikuthoma eta koroga maratasi riverond ijo akara gitona yake baita TV. Deputy Governor on the other hand is highest level education i diploma nayo ya forensic and criminology. Okay, there were Deputy Governor at qualified equally nya gesheria governor at qualified. The IG iro Deputy Governor we are aware na kuthithia degree ya theology Kemu University. So teka thiretie kana petition na with the research aka establish that Kawira Mwangaza atena a valid degree from university recognized in Kenya and deputy atena a degree at all, either from a valid or invalid university atena degree at all, non to
na andikire Kampala International University aibaurakia about degree era wanabuthitie ya Bachelor of Education Guidance and Counseling baua the records database yete kona niya that particular candidate athiretie university on 2008 ira register na iko register she took off araura atia gwithe jerebiawe so all the required units ira jiendekana cia murito itabwithirwe same case na deputy we Isaya Ntwethingia the education ira bwithitie ni the diploma in forensic psychology ira bwithitie from KINYA University na the idea I student or theology KINYA University again. Ungi nawe kinyo kinyite kotini eji ni Joseph Karithi Ben ura wikite kamera medikali nturi ura isinta miru kinyawe ena masabu jajaja jakuwa nturi atina maratazi ya degree na mathomo jawe jonde ni ja urongo. From the one go certificate ira honorable Franklin medikali nturi ari ni imwe ira ya Kenya Secondary Education ya Igembe Secondary School ya C-. Uti certificate yengiari iya aukumirenio kenda aita kuria bachelors na India University itiko exist iwitwa Maradwanda University atumire certificate yekuwa athomerete Igembe Boys Secondary School na abwithie kerio the same year 1989 na awata B-, of which B- you ni forgery. Na at the same time uti school yeta wa Igembe Boys Secondary School reakuwa na Igembe Boys Secondary School reakuwa na seated for that examination 1989. So from the one go Mithika has only one certificate, that is ya Igembe Secondary School nera obtained C-. So we have all that evidence na tuami admit in court na tukodi Mithika nwea and justify kithira certificate chawe ingenuine as he claims. Iromba ria unandi ni koti ombe kurigiria rwangiro ithuro na mianka kana ABC kukurukia bairi baba. That is here we are ingi on Monday, on Thursday tuite kuthikira we bonania indeed by na maratasi enough by na kabone by na qualification ya kurombete kya governor na deputy governor to robete IBC ba to ka court ya to IBC ko receive maratasi yo kinya beta yo batia clear ndi ba nomination certificate ni IBC non to act of forgery na iba ko lack the minimum requirement but then requirement ya kurombete kya governor na deputy governor amna bubu tukere na wakili muthomithia nkulu aro kumenya gambara nturi augite gutumbikana igambara ritso liko kairi non to iri agitirwe mwaka 2018 unto buge go 14 na buga ito ikofi unto moto go liko 14 de na go api na tubuzi api zile unto 14 mando ale de ya bai ma bai 2018 na de api le de kwa ya fairo nyo fairo udebu undu no tokaroringi kwa one call de kutigire ya paremon. So koti no erigiri IBC kukilia Mithika na Kawira maybe it's not going to happen because they go in that they don't figure out that you kwa na udere ho dia na kutigire ya tigire na rei tarengi kama dia lura kutigire ya paremon o kura dia ya tendo ni ya karule kwa kwenda kumenya nkuruki toranire na wakiri Kaimba augite kwina umbani bunene muno ati koti no irungike Mithika nturi na Kawira Mwangaza kwewa kanya ga kuromba giti kia ungavana kukeja kwithura manthia ikwite kotini ni jauma kana koti ya IBC tiga clear anto papa pathatu mya kwina Kawira Mwangaza to current woman representative wa Meru na kwina Mithika nturi to current senator wa Meru County na kwina ora apendekezetwe gutwika deputy governor wa Kawira Mwangaza babu utwika kwina issues na ibo petitioners baidete kotini bakiugaga batibati utwika cleared kwa IBC ya koti ya do not clear bati utwika cleared mwankara petition ya kotini ikathikirwa na ithire lakini koti kare konengana ya conservatory order in the interim kana gategatinia
IBC tetare na reason ya kurega kuba clear dikana ukanyuma kawira mwangaza na mithikari nturi ni bariritio ntububu tena aliwe na degree jiri kadho mo degree o mwaka so atwetere tatuonia degree ji na tucheck tunande kwina national qualifications authority ethachwa kedra degree une ama kani orongo ndenda kumenyithia King'ang'i na nuri ata ikwenda aigua ari aja ati kawira ndina degree igiri she verified cionthe ni two bodies cia thirikari CUE na Kenya National Qualification Authority onte na degree ya gucamukia King'ang'i ugancambi kuona teja maingi mono TV-ne ezi ya Weru ukiaragia mantu jakwa endia sera ciaku na kwa tuika kwi muntu rathwana ciane ndi ati ukareta matisho nambi my friend sahau kantu ba Meru ba mwenu bakwenda kuthura aingabana wao ai senator wao ai member of parliament na mtungi bubu ni bokenda bwa 10 nkengire siasa ekuringwa na ndi metho jonthe ni ntuko inkaire mbere kuona kethira kawira mwangaza na mithikari nturi bakona kanyaga guswagitika ungabana kana koti ekomba kuthura kibarigeria na kuga batena maratazi jangani ja kithomo nkiripotera Weru TV Bitambuthuri Murioki na kirirugono rwa kieba muntu mwene atete uturo na bangi baire kwethira bakimatu kwa sibitari nyuma ya mutino jwa barabara gukarika ntere chekerwa nyuma ya lori kuringana na ngari muthemba jwa Land Rover na kiri karika ringi mwanya ntere oyu achego jantu bangi baire ni batete uturo nyuma ya ngari muthemba ojo jwa Land Rover gutamwerekera na kubakondoria ntere cha Mutunguru Igoji West. Nabo siasa mwanya kuma ntere cha Meru na Kinyachuka ni bethirito bagikinya kiri OBC chia kamiti ya miankana ithurano ni kenda bethiro abakirikithia mawatho jonthe jarajeki jabo kwethiro bakirwira ite mwanya kukurukira kamiti eje ya miankana ithurano na nkuruki ni bethirito bakijukia kanya na kwethiro bakigita mechemanio mwanya ya gisiasa na kinyagotirimana na agwati mbarubao. Atongeria baraba kumereria mataite mwanya no betite na mbere gucokia matasi jawe kirenkia ma MBC kenda bakanengirwa certificate ya kubetikiria kurungama itebiu naja gicigo mbunge kya Northimenti Ken Wakiri ura ni muruiri kiumbe Karo Muriuki ura ni muruiri wa kiama kya Mbas Beatrice Karuitha wa kiama kya Jubilee na Alima Mucheke ura ni wa kiama kya UDA ni betikiri twere ukurungama kienine ukindana nugatongere gicigo mbunge kiu nandi ground ine tuetete kuringa campaign go convince voters Northimenti this time can make history come the 9th day of August this year ai ithaire tukwira turi a Meru kana turi antu ba Northimenti kainde ndi meruka igwo wiba kumena tankubera pakambona nandi Karo ekirite full gear ya guchwa kura cha Northimenti mwari wenu uria ukwenda kureta change. The change we desire can only be delivered by somebody who understands the pain na uria kwerewa thina cia mwananchi mbere Northimenti boke mbonaga unda struggle mwanka na arua ndikwa cleared ankwenda gwiro une unga struggle mwanka tugwategitegeke kungina ku Southimenti Daktari Chandra Kimwiti wa kiama kya Jubilee mbaitete ngugi miaka 30 nambejete nande mpa MP wa Southimenti kana bandura bomba ku bari president na ya parliament Kirima Ngushini ura ni mubunge wa Central Imenti na akenda kakauga twiri ngwete kia this time round tokatara antu babuthu guchibaga mpa chance eu tombuleki monotone eu irari kwambiria kwijire thingatene au ndi baromba bampe kanya tutena mbere gwitanguge injero na iria nkoro tukithire ka area chuke gamba ng'ombe kathe wa kathe ura ni muruiri wa kiama kya Wiper kinya we na thireni na kiama ya MBC competitors baraturugana ball na ringi kura tuwatane into kimwe toro the campaign ya amani
na tukiendagia tukiraga antu bara tukarutha ini tindwa gitine kio sinitaja kaunti ya Meru James Mithika wa kiama kia Jubilee na mbunge wa South Imenti Kathuri Murungi urokura giti kiu na tigiti ya UDA. Senator ukaretera itura rietu ria Meru nkuma inene muno. Senator ukaretera itura rietu ria Meru County mbecha inyingi muno sire ikethero ikia kuma kiri national government bara bese ndia azimio na boba make sure itokuthithia campaign ina heshima na etenando nonto tutekwenda muno Meru County ithirwa iri picked iri county ria ina violence kana electoral malpractices. Kiripotera Nteto cia Weru riakwa riitwa ni Mutugi Kare. Na kuntereche gembe ni kuonekete michemanio ingi ta eje enyuma ya arwiri baite mwanya mwanya kwithira bagikira certificate chao njarene gukurukira ngwa kamiti eje ya mianka na ithurano babane amwe na John Paul Murigi wa Gembe South amona kinya kuba Kiringo wa Gembe Central arabathithite mambura kathumba za kwithira bagikungwira ntuku eje. Ni mpundu ya akari mushino mawe Gembe South batongeretie mubunge wa John Paul Murigi gukinya o business ya kamiti ithurano na mianka tayo IEBC kwa mukira baruga ya gwitikirika kuromba kura ya certificate nyuma yawe kwingegera jonde ja kwendekana. Miaka undari yangu ene miaka dhaiye kodire etano noto totiye meri ele edira miaka etano John Paul imbombete kwedira ngeta nango akuda into bibinge kareta ndene ya Gembe South ibo bionete kabo te bionete ibo mete ndete into kwanto bete na kabwera miaka wenge etano imiaka yose standard siasa ye Gembe South Gembe South etedra constituency ko Kinyanga wanyanto na kuaria manto ya te kuhusu development no mwangato ko Gembe South na maendeleo. Ishuma ya okari viongozi wa kiama gia Safina na Jacob Gikundi Okarungi uria rungita mtu kiumbe ni bangi gishigone gikibagwiriritwe kugwata baruga ya IEBC. Iturari na process indi tosa nao kwa IEBC especially antubaraba kuromba itike MP batena kyam kana bari independent signature tureta swingirie mwe nikenda wona certificate yo tonya mbalotine ni rari na stress sana no lakini kankondo sokeria antuba Gembe South nkatho no ntubora bajira bandetera kura for sure ibande biranda arombere na bako ni ovefte bambire ndi karande tukuretere ngwe rari kurita photocopy yake ndayira na yoro ndashuliga inyethe ikura tu challenges system na ikwatwikire twarire amwe nkathile lakini kwatwika manto tutari kwa client lakini thaa ingo tekya kwa client na ndina imani na kariba Gembe South bamba ku rais ya MP nonto unde na vision yote vyemberere tu na kurwe na rungi gishone kya bunge kya Gembe Central mubunge kuba Kiringo alina kiama kya UDA atamburuka maturene ambiritie kangeta nyuma ya kuthirania na IEBC iromba yawe kiri akali ni bamwe mianka ingi tano abaitire wira nkuruki anto ni bakoya na sauti mwanya mwanya anto bakoya sauti mwanya mwanya bakara yakaba kuango ilitawa na tukwa mwe kalira pero ndo kwa ziara kala yele tukwe mwe kwa mwakari temweri tonerarere nini komenyandi terete ya Kinya nini komenya kambelele kanda baba kodhiria Mwirigo Joantonyeri na tajugi shiko bunge kia Gembe North Julius Ithatu wa kiama kia UDA na engineer Justus Kagwema wa PNU Urungurwa Azimio ni bangi bathiranitie na IEBC na gwita mbere na misemanio yao mature na mishiene kumenyithia akari ati kingora gya siasa ciao inande kiaringwa na kugamba kuyukia utongeria bo gicigo giki Ni kumwe ulo kutabonane. Kutabonane ni bakuma kila kona.
Baba yako kwa ndani ya Ntubegembe North ya Kenya ya Ntubeko. Hapa hakuna wageni, hawa ni watu wenyeji, watu wa Gembe North, kutoka kuzingatia sauti ya Marakati. Naibu kubwa pale, askari wetu bakila mabati, naitwa Inspector Thomas Security Tembea. Gembe North ye! Ni Gembe North ya polisi! Kutongori ya watu wama! Kutongori wa Kimula! Kutongori wa Matisho! Kutongori wa Kukoki Omera! Kila kitu ng'ombe ataweza sawa, ataweza sawa, nguo ataweza sawa, mtu asola, mtu masinani, watu kwenda woge area group ya magato eta UDA. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, kaunti ya Meru. Nawe mwandiki wetu wa Nteto wa kuma Nterechi atigania Kelvin Kimathi gatumenyithie uria Nterechi Bori na Kinya Nterechi atigania gwatinda uria Ruiriba ite mwanya mwanya bethiritwe bagikungwira amwe na Kinya baria bakubagwa tambaru nyuma ya bo kwithirwa bagitikirika ni kamiti ya mianka na ithurano. Yui musafara yua kirindiki antu yua mbunge wa Yala mporo wa Borioro kinanireti kia muyumbe otianisti na kia makiano peo na nkero yi na dhiati bawe nyuma ya wiki ya maratasi ya wakiriro wangiru waringe dhia kura murire na kuthano ruano ruawe na ukue certificate ya kiama. Ankwanda wabura Nteto, gaya Otevia, gaya Nyambene, na okere mala, tukwa cleared na nete kampeni moja kwa moja. Na nyumene na kuonteresha urushwa na bunge kia Tigania West mbunge wa Ntukunda Itari John Mutunga ureo kinanirete kiringi na kiama kia UDA Kinyawe na kirindi kiawe inkeru mathokone nyuma buru ya muyumbe uyu Kinyawe kuthano ruano ruawe. Ewe Mungu wa mbinguni, hii kumbi yetu tumepatia Mutunga kwa roho moja kutoka leo tupika tarehe 9. Baba tupatie 10 ambayo haina breaks na niko jina lako tumeomba na kuamini chukua. OBC neyishi ya uruti Tigania West Kinyawe wakili mugambila ichena urea ukinanirete kia mtu kiombe na uku independent candidate Kinyawe na dhani tu certificate ya Weru wanyororo ningethia kura siasa oiji. Client ni IBC na ndene kura certificate ekovai itike member of parliament inkumenya ito chethero certificate imwe ya irapo ikitu renge nkirira na arachi ya chiama lakini certificate ya IBC ite andikio rwa kiama kiko ite andikio rwa kumako ya andiki tu muntu okwa warotha ke baraba ete client candidate baraba kubae rotere rwa Tigania West. Nkuluki mugambire ndekiri uro kinanirete kia Bori na kiama kia UDA ringe inkeru Kinyawe na dhiati bawe urume shiene nyuma ya Kinyawe rwangi ororo ringe dhia kura untoku muthane rwano rwawe rwa kwambiria siasa na ndito kuthiria manto na ndi na certificate na ito kambiria campaign na nande the full candidate wa UDA. Chokerie atongerie ba ofisa bonde ba IBC ni ba bega so nande to the full official elections ndio na mbuga nande to kwambia safari ya kutoka mbunge Kairiteu kwa tayari kwa imani tukaendelea Nteto sisa sawa. Nkiripotera Weru TV kuma Tigania mbeta wa Kelvin Kimathi. Hita nambere na kurumira Nteto cheru Ithatu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto Nkuruki. Edith Mwirigi, Edith Mwirigi, Edith Mwirigi. Iweta kwenda. Mugeni Nteto. Marito mbeta kwa engineer Edith Mwirigi.
nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke mama county jakira tutaga Meru woman representative ndetwa giteke kija mururi kiombe kana independent candidate ndena mibango mingi irambangirete antu betu ba Meru na oni nde muchiari na nde mu youthi inkwale wathina ira chonde antu betu ba thaira ntuko cionde nde buromba na giteo gikinene mono tariki 9 mweri Joanana pompe kura cienu ririkana kondura ikuithura wakiuragia mama county wetu ni ureko Edith Mwirigi maendeleo Edith Mwirigi watanero Edith Mwirigi mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gistu wonti mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gisti miaka 10 na ningucokeria ntubego Gisti nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gisti tariki 9 mweri Joanana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igogisti kende rwele ndura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego gisti mwekuru mukuru atanabaya na alibachia tariki 9 mweri Joanana umero kire ulingire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote Want to keep your whole family entertained? StarTimes got you. Catch up with popular local drama Kupatana, rich football action on Bundesliga, La Liga, and Man U TV. Adventure for the kids on Toonami, ST Kids and Nickelodeon, as well as nail-biting novellas on Brothers Season 2. Movies, documentaries, latest local and international news updates. For this and more, simply renew your subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet aerial decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite. StarTimes. Vipindi bomba kwa familia nzima. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru neju arthritis, mirimo ya marongo, gwito nendamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, madhina ja ngozi na mirimo inge kadhumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kadhomba Kenya yonde. Neontopamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku muchi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile,
Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na Nandi turi na Espana Tile, iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri Nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Maua. Nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki toringire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Munene wa ngabana ni baubwi, I'm your servant. Na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwe akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe. Ibwanene bakwa ini muritingwe wenu. Kithirikari rekirite ngabana atwire akario murungu munini. Ngabana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraithere ryo ngabana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi ba very close baki family ki biashara na intukingi. My promise kiba ubi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuwetawa ni anene bawe ya babu bundindiri takura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wadhani wakwa wampa nafasi nkandisiginate ntuko ira on first come first served basis. Mundu twatimana wiyinga mbitao bisine ntuku fulani na mundu roke yari wa mbere no enkona utembuki in advance kana utoko bombukita appointment no ndete hospital ni ubisi ya service kirianto ni ubisi irambwiri ku interact na bagwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kangwa ndo obwashwa hati nga accessible bambona ko ensure ngabana miru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimi karinturi tariki kenda mweri wenana ni kenda ngabana aomba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria miru twinde pamoja miru itanana tura medika lenturi tura Weru kumiru. Na kiumia giki kiri rugano rwa mwanya rwa ntangurutano cha ward tori mureka ward ya Ntima West aria mbithiritwe nkiriungania na ward agenda araniria na aroiri bamwe bagite kia MCA amona kinya kuthunja mirandi iria irikite gukurukira MCA wa Nandi. Kiri ntangurutano cha ward kiumia giki tori mureka ward ya Ntima West iria irigicigone kia North ward eje ijekene mono na urimi bwakaowa burabure meto miunda nkabo ni ward iresambazaga iria kwa wingi aza kinyaneo nyomba ya Nteto ya Weru TV na Weru FM iri Ntima West iri na sublocation inya iria ne Ntakira, Nthimbiri, Mpori na Ngonyi iri na nkurukia nto 35 na ringi kura nkurukia 25. MC wa igitenerere ni Paul Bagine. Kireke thurano kia mwaka jojo ward eje ne kucherete aroiri kathomba bagete kia MCA nkurukie 12. Kire baba ne mpombete kwaraniria na mbarathinya barabagwekanira mpio rwirone ruru. Paul Bagine MCA wa Ntima West kuma mwaka ja 2017 mwaka egitalere mwaka tariki kenda mwezi mwaka jotore anku iboega no to Ntima West no to mpakanya gaka ko bakariria wandi yao na kuithira bapete kanya no kiriba ko baitara ngui egitale uronde. Paul Bagine arerwira gitege kia MCA na kiama kia UDA athomere cukuru ya primary ya Gikumene eta secondary ya Nthaka ya Kaga na ageta A levels chukurune ya Meru. Nyumene agwata kithomo kia iguru ndene ya University ya Maseno na Kinyakemu. Patrick Kathuri Mantruru kana antu bakambita kana geto
ndiromba giti kia MCA Ntima Westward irankuromba zangugi ndene kiama kia Democratic Party tutongere tu ya party leader Justin Muturi kila tu iki muungano jwa Kenya Kwanza kila tutongere tu ya presidential candidate Dr. William Samoei Ruto. Kathuri Mantururu athomere primary ya Kainginyo na Ntakira achoka eta secondary ya Nthaka ya Nkobo athirikiria University ya Mount Kenya. Ndona ntona mpio Kanyerere na oni ndimogoreo ndieje na ndomba giteka ndieje na kiama giakwa ni independent candidate. Niwe wari MCA wa mbere wa ward yeje ya Ntima West kuma mwakene jwa ngiri igiri 13 mwaka jwa ngiri igiri 17. Kanyerere mbere ya gutwika MCA na ari kansela kuringana na katiba enkuru kuma mwakene jwa ngiri igiri na 8 mwakene jwa ngiri igiri 13. Kimaretwa mbita Yusuf Ayub Mucheke kimtaani mbita Dodi rore tore menyekanite nani antu baba inge iyo nickname ndicho agitekia MCA Ntima West. Ojo ne murueri uria ukenda kuririkanwa muno na gutigira nkuruki ya ritwa igana rimwe ne bakugwata scholarship na kinya dispensary ya Kianjore iyo ne antwa ekoro akutharimirwa ana ne musiasa ukenda kuthiria wagagi antere cha majengo na ari murueri kiumbe. Ntururu ari na rugono rwawe rwa akariba Ntima West kumwita kana getu. Mamina baba antikire ndekana kanunu bagotu mwathani na antu bantura barandukia barandomidia monkara nkinyite bambikia skuru kuma primary secondary monka university na ndini obampanda putira undira mwana wao kyetumba kompita kana getu kinya thaizi. Kuringana na MCA Bagine akejokia gitege ke 2017 etheriria ward yeje iri antu ne athuku mono ruterene rwa barabara. Oni ngetonya tiga ramire ikurukirite ntere imwe cha Ntima West like Meru Nkobo highway kote kinya inchi imwe ya njira chetu findaluns chetu ya kiri iga kamaram ya graded safe for grading ira tuonaga through our area MP. Ontubura MCA watane Kanyerere akuregana nabu. Nandi barabara indaramirie barabara chionthe thuko ataramirie nonto ntenda magamba nonto ntenda magamba because that is not my job. It's our job including young people on the able to manage you. Nandi barabara nya ketha riko no na tinda thigoki nandi tutu kumenya menya we no kuuga na nini nkuuga na turira you are talking on behalf of our people nandi antu ibo bakona kethra ini kwari orongo bagino kwari orongo indi for sure anko ndo bura buru ngoga yakonya bagina tinya kwota inyimo ntobo ntirikana nira ndaitano nto inde itete ngogi. Kuringana na Yusuf atongeria baria bakarira gitigeke patikinyithetie Ntima West arebati kwithirwa iri mono kirintere mwanya. Ko ikyo ndakare nthiguru ndona untubu bwenda mune na inkwigwa ti mono untubu the money no untubu kwithirwa itukwenda twithirwa tuna utongeria bwega na utongeria bukatha bwe bukatetheria mwananchi wa Ntima West ukaja gutegera Ntima West in a lot of slum areas, especially only one side of my family to meet the slum areas ichito majengo. Ko kaja gutegera gitu ja poverty rate chetu chi iguru mono. Baja gutegera education sector. Kwetu ana wetu baba ingi bakinya class 8 bakare mukuthoma nkuru kiau na tiko thoma kure mukuthoma ikurega ikwaga facilitation na kwaga funding ya kuendelea kuthoma nkuru kiau. Baba ingi nabo wethira bakinya form 4 bakaga scholarships cia kuendelea kuthoma nkuru kiariku. Ntururu gento kia mwanya akwenda kugita ni gucokeria nkatho ntura ire mwete kithomo. Tugukara kuma devolution yeje tugukara miaka 10 na kuma 2013 monkatha 2022 Ntima West itite ikiena ma kwe wadi mu itite yokira ende batu ya Ntima West kitite ikiena ma ndiguru twikara ya tukuthirekiria ndicho wangu ge epate ekwira community ibwega nontu wangu gira bambitire kunthomithia na kumbikia bankinyara bankinyitete te mantu raisi ende ukurukira wendo bora bwao ndona kwe umbatera kubera ibwega nabu ende nandi nontu nguchwangu ginkwaga
ndauga na ndiri bena majukumu za kuandika na bebongwa za karibanti ma west ambe jambarombe ozora bambikire skuru nandi mbarombe ngugi nawe bagine akienda kuewa kanya ga kurikiriria mirandi atirikitie no tubwangu wira nditete mirandi irambithitie ria imwete akinyanire itarika nkuromba bampe kanya kairi kenda twendera na ngugi kipindi twitete. Kanyerere akiuga atina mirandi emeru endewe ne kuthirikiria iria ambiritie na itatongithwa agochindwa 2017. Ngugira nkwenda kurita ntena ngugi njeru ingugira ndatigirire that time on twitagitira atia itathirikiririe na uria wejire ntu mugetarie to ibo muiji ataringithe ngui chakwa cionthe gwicha Kanyerere iya kandari na ngui cha Kanyerere itecia old oni roger rwa Ndhimbiri Kirimara ta project rwatigirwa mpuri rwa Ndhimbiri Kirimara ta project rwa Ndhimbiri rwa mpuri mpuri primary school na no ruri na rwa Ndhimbiri rure aja Ndhimbiri secondary school gaitiau no ruri mbere ndachoka irungamba kuthirikiria rojo ni gechunche kia biere kia rugono rwa mwanya ntangurutano cha ward. Katokinye gesigone bunge kia bori aria mwandiki wetu wa Nteto Mawira Kirigia ethiritwe agikinya mwanka wardine ya Kisima aria nja imwe ethiritwe etigina kithikiro giki nene nyuma ya mwana wao wa mwari wa miaka 17 kwethirwa akithuka kiongo nyuma yawe kwethirwa gwatete na kinya kuona mwana ojo arago kwerekana ethiritwe akionera mwana ojo kioro na kwambiriria ntuko inkai atithiritwe akiaria kana kinya kwethirwa agionkia mwana ojo. Na kama mumero atangara tene akiuga moni kenyoro ateona kakimwe na aranje mwe kumantore ya ruguzo andina Kisima gisone keburi bati na kirero kithekero na method jamane na jate kuona wakwanguria na bone nyuma ya mwana wao wa miaka 17 kwewa mwana ende nyumene mutojo aruga na gutiga ciari thinene inene kathuri ora turite thine nawe kuma tuko kurara guteta mwana ationka atethithia manto jonze yani kugia ngogea gwa turi gutomucwaga thakenda cio tukunte mama tuborombo tethio botethio mwana oso wetu tutura urite ginya konke mwana kungwate monki turi barabonokirie kana gaka kara katharimirwe kioro ndene ni bakujirite Nteto eu ire tumite batirukire nja eu ire ne yange mukeu bakigere gutethire na njira mwanya ketire kioro karae wakana gako buga kana ikagwire kiorone kana kawi gafindirwo bwega ikangurirwo na ikathambirwe bwega itwejire nako kairi kakurikia kuthithirwo matibabu ja cibitari na turarikia kwija konjaja uju na mbuga kuma ntuku ucionthe tutaura njeje kuma irio kuma bionde ya twamutetheria kubobora kioro kiu na ritwa na thai mankira mantu ja tukona tija kawinda nontu gakura inya kura ntunkomane etonya antu ara kutherikana kintu kira Murungu endete gatonya kutharia iratonyera thuke mwana ojo mwana wakirie weteku ntuku iragira mwana ndagire ikwaria mwana ojo mwana kagirio mbathira ngamurie ko mwana kambira mwana ogwa mami mosare ko iro ndareje kuria raisi mwana okweria akirie weteku ni setu kibururu bwatega njeje utino weso wabweku no tinyereriku inya ni atori na mutori uria munene Murungu nontu no bagwatirite mwanka au rombare ona ndene kire antu aendwego hamwe na tongere gutonyera na gutethera family eu mono mwana u uroringikite kimathukanio na kumuikia cibitari ne kenda gatungatira mwana wawe nawe ndibo bwega tafadhali urokumbigwa kamemene na tethie mwana au ambigwa tinya cibitari tuthimirwe we twanewe kiongora ikari na mwana au tujukirwe we nja eje ni kwenda utethio no tukana kakaburu igakwenda utethio sana no tukathure mutu ajo tebuya kayokia no wagere kiorone bukeja tukeja kwirwa itwarekere mwana agira mwana onge kiorone mwana ojo tugeretie omtethia uria turombaga itugeretie mono lakini monkera utwakinye kuremwa kuringana nya tungote akugintu twaketha miundene yetu mianka ni Ithatu tutaketha bururu onera makari na tethetie mono makari ni nyona tethagia kwa winya akethira na ari akejo tuigwa kana bukejo muringira thimo bukamuigwa no atutetherie mwana au ombi gukara bwega nke reportera Weru TV kumarugoso Kisima gisone kebore Mbeta Mawira Kirigia.
Nabo akariba kuma ntere cha mekindori gesigone bunge gyatigana Central nimba kuromba Minister Worimi Peter Gatira Umunya ethiro akibera no wewengwawe ethiritwe kana kethiro akigwata mbaru kiregete kiki kya ugavana no ntunande batigi mundu ne batikumenya urabo bo bakethiro bakigwata mbaru no ntu bethiritwe bakirigira Peter Gatira Umunya ethiro akirwira gitigi kiki kya ugavana buboneta burato kwirwa ni mukirimithika. Akari na ringi kura bawandie mekindori tigane Central na barania wati mbaruba waziri wa urimi ya Kenya Peter Munya iba murombete otangaza Weru ne mturaku watambaru etene kio gavana bo kaunti emeru kithurano ne twetete kenda baumba kuibanga bwea nonto wengwa urabareterete na Weru bone ne arombete kinende ati ukiromba ringi kiraitu no atwirite Munya tuchumanirie bo tukumba yatongori to musupport ite candidate president lakini nonto ari na ara iguru akena masiasa kureta confusion yarengi ndronere ari narakariene akiura kiraitu turuwa no ntubonte na atana bana na ntbarekere asimio ibege kiraitu no ntubatu kiraitu to support anto ingi wa supportere Munya lakini tukuromba no nto Munya thai ate kuromba kinya na support kiraitu murunge nekenda kinya twethira turi amwe Munya ethira na national government nyamo thara kuma nyambe kindori kuma kiwondi cionthe iba support kiraitu murunge no ntoito wetekia twinthe twatanirite au kasi taendelea poro no ntoke maki ya pona gitukorwa kiraitu bas neye bawatanire baritengo iba into kimwe na ituitikiro maendeleo ya koneka ya maingi akaribaba kionanio wati mbarubo ke governor kaita ka kiraitu murungi bawete baina itumi mwanya birabio tuma baenda Munya awata kiraitu mbaru kureana beto barabari ya street ine ibadhuraniri bagaikwa MOS oya na anturene nturachie tukona tuna representative different offices na rake county level aringa siasa cia there ibunka wana ntontai kweni agerumana barabange mbiego bakerumana baromba siasa bo bamenya barabakorwa abo baromba siasa mara ciena irumi ikoruma inyekoro bakiaria ria bakulionganite na itobe kagwata kya meko na kabulene bakiritana ntomanto yegi oringi kura boboya amuna kwendia mirande ya thirikari ya kiraitu murungi nterei waziri orwe kaunti nemero ndaitare UNESCO bia amuna nkathe munini governor Nteto ibona netie Weru bo kumania wetekirika kunene kwa nkume kiraitu siasa nei nkurani na kithurano kithiru teranga bana uria kura ikware na inya kweya ko twachoka erua na ara St Massimo lakini eruare tukona antu bena Weru na antu ba tukaribishete ko na iba weretwe no nto ya mainge iba kaila kwa ana baba inge baba andiki iba kontukura kwa boketa na bakwitukuya na officers ba area yo ana bo barakira ito andikite tigania and especially mbuya tigania east batu otie competing interest egitare arengi mantu ya tomerete muno no ntu twari na mwana wetu urari former governor ura governor kiraitu enda kurita ende tha ito chokira murungu nkatho no ntu mwana wetu former governor wetu mutano cia Munya mwathana mutharimire aitia siasa ne cia nareguru kenda kinya wombo tutharaira birabi kauma nara kwa national government nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika Nabo ekoro barabendagia irio bibio mondene ya thokone ya chuka ne bethiritwe bakiriungira ure ogochwa gite kya ugavana ndene ya county ya Tharaka Nithi na tigiti ya kiama kya Jubilee niwe Professor Erastus Njoka nja kwawe arabethiritwe bakimutariria mathina jara bethiritwe bagikurukira na bonjoka akibachokeria nethiritwe akibera akuthikira mateta jao naona atweka governor wa county je ya Tharaka Nithi akethirwa akibathondekera thoko chao amona kinya gutigira kinyogoti burabareaga bo kwithirwa bukenyiwa boboneta burato kwirwa ni Samuel Gaishima babane kuru barabenda ya thokoni ya muchi wa chuka barabari ongirite murwiriri giti kya ugavana kaunti ya Tharaka Nithi Professor Erastus Njoka kumwira mobatu marabaiga gwa bare na mothokoni enu kenda amekira kiri manifesto yake kuru babari uga bare na wetigi ati Professor Njoka akathurwa gavana wa kaunti no akagirithia oringi biashara bwago niyo nikankuigwa nkenete muno muthenya wa umuthi nontu akugwa turi kamusemania turi atumia mathoko tugi support Professor Erastus Njoka
atuika ngavana wetu tontu no gaturetera maendeleo ni mukenu muno nontu ngai no aturetere professor atuika Musa na wana wa Israeli riu professor Njoka gatite gutwakwa uria ciana cia Israeli ciokoirwe ni Musa mari bururi wa kombo ngai amaretera Musa na kenda mabire bururi wa kiraniro ni turinite muno kuria thokoni ya Chuka na turinaga no ntokugura mirigo kuraja tukiretagirwa tware turori mutwendi tukaratuika gutimbia tukuona Professor Njoka gukuthara kanithi kwina nyinje nyinge muno makiria nyinje 14 na yuno itege ndamu antu betu batio tukarimagirwa into guku tukiretagirwa thokoni ya Chuka tutena ngarama riu kogu nikitu kwenda gutonye professor nuntu no maendeleo na ni akujari masirai matumia ba thoko Ibauritie Njoka athurwa gitini giki kia ugavana abagirithirie thoko ya Chuka untu bura Njoka augite akabaruthira tuli mwendana ni tumwendia aturorera thoko modern thoko kuonekana ni thoko nikenda jiana jia twana jia ile kurekia cukuru mbere jiona mawira nuntu agaicariria kuwa jia tu igakoroga jia standard ni tondu akaithondekera nkinya into jiako kiago cukumaga na jio into ile twabanekera bairira nto manthura mweri 9 na tuika ngavana thoko ya Chuka igekara ta thoko iria iri Ruraya nuntu thirikari ninenganagira mbeca mbikanu makite muno ukethirwa atongoria metu meciria mao manene muno ni gwakira ntu thoko cia marebe ugacua Chuka ni thoko ya marebe kanwa ni ya marebe maguduni ni ya marebe ni mbiagite ni untu ire nduta wira kwa thirikari tumaga semi permanent buildings ni menda kumwashua na tuika ngavana mwaka uyu tuthiite budget ire tukalutha imwe kethiro ire akulutha Chuka market kuria muri nyombe mbega ya ngoroba Ithatu Nkurukina baete wira nebo kubagirithiria marei ma license kenda bonaga baita kuma kiri biashara ciago mbeca cia license inyibe nuntu antu mama maruta mbeca magatigwa matina gintu na mbeca inua na ciathie county gutwo kumea irutaga bura irutaga riu tio tutikuthura kiama na ntu batikairererwe Professor Njoka atene wa Simio ne wa Raila Professor Njoka ni wathara kanithi county kujiarwa ajiareretwo guku na tutikumenya kiama tio gutekia maturiete kwa Simio ni Professor Njoka ni wetu kuthura nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima na bo biashara bakiria nini bethirite bagitetanekira bakuga wongere kubwa wamba na kinya wagagia ni bongerekete ntereji hamwe na kinya wamba bwa ng'ombe onto burana ndeba kuria abisababa barabethairwa mono bagitegera mantu jajamo na kinya borithi abethire bagitegera onto bubu na njira ya mpwe kenda mautoro jao jethirwa jakichokanira na kinya kwethirwa ni bagukaria utonga bwao aringi biashara kari na nkinya tori thokoni ya kiriani wandia chogoria kiri gicigo mbunge kia Mara no akwiringanira bata kumenya bwa kurutha walibeba stock yangu wakabeba pump ya cake na mitungi ma TV na pesa yenye ilikuwa kwa counter pia walibeba wakaenda nayo athukumi babakari na nkinya tori bariuga wamba kiriani bugutabarekia na nkinya mawenyangia mange nontu bawagia bokaria bwa kugana for the last kintu mieri 5-6 withirite biashara ikaiwa jia kwendia nguo biashara jia wena spirit ikaiwa na mauntu maingi manene ta ng'ombe ukethira na jino ikuiwa last year December kumekuwa winzi hapa ng'ombe ya 45 imeenda kuimbwa pilavu 2 hapa zimepunjwa si mara moja ama 2 baba bonde baritie mama nyuma ya irabu biere kubunjwa na kuiwa nchobi cia goro na into bingi kathumba bithingatanite na mawenyangia mange maramara karikite kiriani gwa gikuru aruru ni group ya above and amba bathandatu babunja murango baia na mbuya ugo nene muno maroka igwa jamwa koronge uragwatirio wa atunywa kila kitu biria arare abyo na ndeto tekomenya thira ine askari to batikureterwa naja atori baba baririte rwangirwo karia kiri gicigo mbunge kia Mara
bakibauragia kuringagaria ngambari cia kiriani kenda bona kana no bakaruta wira na nkinya kuringa biashara ciao nontu wamba bobo gutabarikia. Wanabiashara wa Kiriani, sio mara ya kwanza. Tungependa serikali tuangalie sana, watupe security ya kutosha ndio tuweze kuendelea na kazi zetu. Community ya Kiriani ni tukulomba o thirikari yetu ito improve security mwenani wa response. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Mateni Mugambi. Nawe mubunge wa gicigo bunge gia Tigania East Gichunge Kabea ni amenerete na inya muno mubunge wa Lampuru Abore uria bethiritwe bagicindana nawe kiregete giki kia ubunge akiuga ni akwiringira ndebe na mirandi yawe kia Kabea iria ethiritwe akigita bari na minister wori miminiwe Peter Gatira Umunya. Kabea na ndina kuromba mubunge ujo ethirwe akimunenkera kanya athire tamu yawe na thiri. Unaenda kubariki huyu ndugu akirikirwa moko na yakwa mauta ya utongori ni athinjiri ba murungu ba kanisa APC mubunge otiganisti Gichunge Kabea na uretie buru mubunge oyala mporo abori otio mwasi athiri akiritira kariba we batiganisti ngoye mature newe akiwati akimunyo ntuko mesema nionewe nkulukia utethia kariba untuku na bya kuma yala aba ombekethari kaba karite batarekana uni gauria KMTC ngachoka nkathiria wikira stima no tudaithire stima ciaterwe urarikwo aikuthurwa na ulwe kureta maendeleo atu kuingana na Munya kila mahali atiga stima itethimi nende indathimire stima chabwithirwa budget chabwithirwa gintu gitawa procurement nende thai no ka contractor bakweya maendeleo si maendeleo kinya na kidogo antu bakutheta itakinya inyungu eriko ndene ala bakurira bakiwete kuyarua endo no weno ari ko 5 years no taikire nani utampakanya maendeleo yamba bereretie nkathiria loi kuluki Kabea abu ibo akakia mionki kicheni chetu ukiawito watema kaluku wagaikira riko kaluku kau gakaitha kaina ntogo gati kuinga nyumba no ntuba ntogo agakura wagatare no ya wagachokia ringi tigakora kuona roi rwa ruko nende tunyinga tu twarutirwe riko no ntuba ntogo tariki 9 mweri wa 8 wantethie guturira tunyinga turwe tuore kabisa wangu atio tuturira roi bunge ni ontonerigirio sokia maratasi ya MBC ntuku ya Alhamisi akiuria ntuku atambaru kia maka UDA na ringirite ndebe munini wa Rais William Ruto kiria Kristo bao ndina kia magita wa UDA kira kia Ruto babu butukona bora into bitetie butukona mbeje ichaurere utacherie school fees ntukui bia ira kibage atigete ibona oke akuthura Raila ni umwe na uchokia Uhuru ringi na twawire muntu atukuthira kiama yake we 10 akana neshima bora kibage agiterete anire nende ukuma bari ukethania na Raila kila siku vitu inapanda mafuta inapanda chakula inapanda ile tukua batwe turinge kura tochenche. Kiripotera Weru TV kumatigania Central bita wa Kelvin Kimathi.
Nayo kambuni ya gwitana wetithia bwangari niyo Kenya muthenya jwa narua nithiritwe kigita mambura ja kwa ashindi ba muchetho jwa ombeta na retithia babikibiki barethairwa bagicindana nowe wena umenyo na kinya uria withiritwe akimarira burukire wetithia bobobwa bikibiki ntere mwanya akambuni je nkuruki ne bethiritwe bakiuga bakethura bagitithia onto bobo na mbere maturene kenda batigira anto ne bakugia umenyo bwa gwikaria njerene has been very good on the road, observing road signs, wearing helmets, wearing the the jacket just to be visible and so on and so forth. And we got overwhelming support from members of the public. And the three are the winners. Ian won himself 50,000 for being the best in terms of nomination for being a good road safety ambassador. And then we also had one lady and another gentleman who also won various awards for being a road safety ambassador. Mimi nimefika mahali ya kwamba niko karibu kwenda na hizi nguo kanisani kwa sababu it is my security. Kila wakati nakisha kwamba niko na kofia. So nashukuru na ni vizuri ya kwamba ni wahimizi ambao wako pale nje. Hivyo hata kama wewe mwenyewe you are not affected, your family member or a friend is affected somewhere. So ni vizuri wakati unatoka kwa nyumba na unajua unaenda kubeba mtu, toka kama umejikinga kwa ajili ya kesho yako. If you are not careful on the road, you can die anytime. I've seen so many cases where young guys like me, they die out of ignorance, out of carelessness on the road, and then they leave young families struggling out there. Na bwarimi bakuma ntere cha ririmbu mwanka kongologe sigo bunge kia Igembe Central ni bakuria ndwangiche ukare kwethira bagechwa ntaira atia kuthiria nkuchanira chetheretwe tikirumira katikati kao na arithi bakere na Weru TV na njira ya mwanya kiri muchemanio juria bagwikite amwe na chibo wao na ritwa Joshua Kaberia akwethirwa bakiariria mantu jajani bethiritwe bakiuga ndethia ni chithukirite imera biao na ontubu bobomba kubatiga batena kinya bia kuria kiri kimera zite. Okoretherwa miunde kuthira na mung'ao na mwako ngitwa retherwe Giku ikirira okiraki na arimi bakuma antere eche aririmbo mwanka akongolo wandi ya kirangondu Igembe Central kiraba kuririra nonto bakuga ate ibairithitwo bakirithiruo into obira barimite mendani yao na mwanka thaino batiena gwirigiro kaire guketha mendani inu nororo bunene ni onto bwa kurima Rwanda turima kuma ririmbo mwanka akongolo na twina miaka ubo iberwa miaka 5 tutaro makantu ni onto turetherwa ni ng'ombe byakora bitwa ni Murungu na byo tukoretherwa ng'ombe bikothira tutena otwolia twe nchuka hii ingwete hii na ruare mundo kwa yoyore wini ng'ombe na nkamera na njou batwene ana baina tukaendia kana nde metaririmbo na nde mure myokwa na tege ntompane tie kweri na thaimparo toria bia kuria bite bati kurethwa anto babareza cia ng'ombe na alaka kwende bare ya bwa ng'ombe tibia kuria bare ya bia kuria biba kurethia le to yo bare ya kwa wende thirikari te tayari wetera anto barethia kuria na mwanka utore thai tute tayari ore barekete na kuthondeka muchemanio ntere cha kongoro kwariria kinyamara agiki batongoretwe ni chibo wa kirangondu twe Joshua Akaberia ibarekete na kuwatanira ibwega kinya thirikari ikanenkera anto baraba ethagiro baema polisi ibamatura kana NPR bunduki chione kenda batetheria wamwe na kambe ya polisi gukinyanirwa polisi ntere inune kenda bathina mbere na kurigiria kinyamara agiki na tobia kule tunde turetere kenda twana tweto tone bia kura twe sukuru na mwanka thaine turarirwe yamboera itokethera ne kaba kama mesie kana ne kaba ko tukuyanie tuendana twana tukoromba tukanyenyekea thirikari kwa unyenyekevu wote thirikari tusaidie nekenda anto baba na ng'ombe batore Nteto anto beto loire imbi bia babia kuria ina bakarita bia kuria nderondo tongoria burabure o dai tare okinya nda kuyali anto okare akuyali wengwa
itare okinya ke utongoria bwa polisi utongoria wa kisiasa boria bokimenya batwe tukutiwa utheri tutena bia kuria rutere rwa Rwanda utebia kuria biti ibire ibikathira tuka identify ng'ombe uni cia uno nto alama ni yewe ng'ombe ini cengania anto bau twareke ko identify tukayokia atua ya kithirikari barabe na miundo ei ukeyokira umenya uti omuntu raendwa ukeyokira uti omuntu raendwa pauno mwanka we wandikithie na wandike statement kenda omuntu rawatwa aendwa kotini akuria byaku kana kinyendo kurira byaku areko kuma Kongolo Gembe Central Britain Class Chabari Au no takinyira mutheto Nteto cheto cheru Ithatu nga kwendera otuku bwega mbita MAUREEN Kinya mona neto amathuntuku ya narua ni MAUREEN Kome.